жерде такаланат экен да. Оразаканын чоң аты дагы келди. Оразакан баштады канда? Маалыматты айтың. Өзüm Belçika'da aldı bile bir kapaç. Yaşasında Kıbaş Balvan'ın atı bile. Aka maşını anlattım bile, sat otam degende benim bile. Orada bir ay olay. Toyuqladasız. Bir var. İşte akça gerek var. Yaşı yıkası, yazılı 3 asıyor. Bu görünüp kalgan tanımal at mı? At yakşadı özü negizi. Semizin akça atsa kıynak oldu. Hazır tavuğu jakşı mı? Hazır zor. Jarap atat. Degeni sikeydi var mı jakşı. Ulağı dili aralaşıp ediyor. Taza, insolu, yok, yürü var. Boyu kança çıkады? Boyu 1.63 ya. 1.63 vuruyenge. Yaşını ayttık mı? Yaşı 2 asıyor, yazılı 3 asıyor. Bir yılda 100'e gidiyor. 3 asıy boladı eкен. Demek 7 yaş boladı eken. Büyürü ulağı şu var. Жылоолатып койсо жылоосу куш экен. Караңыз. Екі жаққа бұрып. Oradan aylandırıp. He. Mana toğunlar. Kırgız жылқы. Demek palbandın ata eкен. Hazır butu kolundağı көрсөтөйүн. Жеп ичиши жакшыбы? Boyu 1.63 дейт. Кабагы, мойну, бөкөрөгү, буттары таза экен, тебеленген жери байкалбайт. Аркасы анан белгилери могул жерде Т басылган экен. Ат форманы караңыздар. Бу энчи кылып минем деген атыңыз экен эле да? Бир билдеттин бири да. Кыз чыгарыш, той бериш. Жакшы кутулуп алыңыз бу. Атыңыздагы өзүнүн эсин таап кетсин, эми улага салып көрүп алса болот, а? Бир ошол жака кой берип койбойсуңбу чуркатып? Аяк Баны кандай коебуз? Алсы үчүн чакырды 400 миң. Өзү биринчи келгенде 400дөн жогору акчага келген дедиңиз беле? Ушуну айттыңызбы? 450 Semizdir akça verdi, meka şaşırıp getip dedi. Anam ben kıyla oğlum koydum da. Hazır rezultat tıkılmadı. Tuğanlar uqtuңuzдар. Басы 400 миң. Жергеталда турат. Жалал-Абад областы. Жергетал айылында. Оразакада. Телефонду, номерди коюп койдум. Чалып, кенен сүйлөшө бересиз. Мындан мурунку чыгарылышта дагы бир-эки чыгардыңыз эле экөөнү. Саттыңыз аларды. Пайдаланып алыптыр да. Жакшы. Кунаны сатканда ушул атты алам деп саттым эле да. Кунаны саткандан буну алыпсыз да.
Шашылыш тең, а? Шашылыш той башталып кетти. Жакшы. Ар бирибизге насип кылсын. Бул үйдө кыз берген. Мына туугандар, маалыматты бердик окшойт. Сөзсүз каналыбызга катталып, лайктан басып, жакшы ой пикирди жазып